Baik udah. Ada mau hayang sana. Kamu mau naik kedai bu? Enggak lagi. Enggak ada. Naik kedai kamu pukul. Sallallahu ala Muhammad. Abang naik ni keti guna ni dah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa Allah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa Allah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa Allah.